Speaker and legislature som komung labalakan nan balian chia momot sa government o John Bon Bengsak pacuman luko kupuran kara song nan sapul macai Rongen Rahnwet. Ngay sa Nicolas makan pacuman kalile kupurakan how tamen sapul macai Rongen Rahnwet. O iya cara laban sapul macai Rongen Women's Day riyaw katriya sa Korea Global Green Trust Fund Kasilo, men kabasa mapit kapan sinasinan kabinsali kaso mga COVID sa tuwa o kapayo sa kalmachayran na sanangan ponpe. Rong sang kolonya wing ponpe. Talian rong nan sa kalmachayran yung ponpe pacuan alat yung rong na kasalita. Melian ponpe kan pacuan chabiatar kawawi o kasampal kuran an International Women's Day. Ranen liyan santa ni Masilo o banden mi maswalo priya sa priya. Nintuan tame sensan na kawakan ranin niyan tanwat kan kacawan chapta. Nirejitan kasaraw macaw na kan kacawan miyawi. Niyan conference room laut na nopsan kapna na kacapi na palapuno niyawing ponpay. Puyen kawawi o kasampal kirailakan. Me kacawan kapinsalit kilar. Tame kilar. Kapinsalit sa umako kay saktuwa na santa. Kran Korea ang kawakan ranan diwas kran kacawan niyalan. Ranan kapakap o programan kapakap was kran kacawan niyawin momot sa NNP. Liyan alaman ponpe metan kacawan napali. O programan kapakap was kran kacawan niyawin lap ni Maysa. Muran sa was workshop e bilban kacawan Uyawi, ang raidiyakan o pagkacawan yawi nan conference room laut na noksan kopna. Ran kaslu may ran kaunag, ranan kapat kabaratan stosa o kaparak kuyinenewe kuyinenli, memiyak nan way pompe. O pinrano cha uya ranan yakyo nan pungan raidiyakan nan pompe. Ran kapayo yay nasisu kan uya ranan workshop, o kan pacuan miyawi nan conference room laut na nopsan kopna. Ran palunaw yay mas walur ya katriyay sa priya. Uya ranan kasaraw yung ranan diyan santa the ranan International Women's Day. Nintuan taon na sansan na mas walu ya lareo ranan alite. Hong kichay way ponpe. Korea way sa palmachay Rongen Rahnwet Panyan rong nan sa palmachay region ponpe. Pacuan na natire rong sa Micronesian Conservation Trust Medpit Global Green Grant GGF Paliew na kaniyang sawas o akwali kaitakan nan wasan kausanakan en nan kasilakwach. Doon namin sawas na grant silisap makin pachota nuwaran mo ni chala limakit kin pachota puen yang apali wasan kausanakan en nan kasilakwach sampel ng Global Green Grant. Ang parang tatok riya sa kayo o riya sa kriya. Metuaw patunang masan kausanakan en tonga puen yang apali ka manan polkino me pacawan yawiyat nanwin tonga nan sangkong bay sa manaro. Medinaw pacoyang organization kan en Micronesia o organization kan ye ang sanpan youth grant me pachpachat ni chalan nakit grant watch kan yang apali uyatan kamakalo kasi lakit nan mo matani mo wasan kasi lakitan ponpe me pachata koche grant ang Loudest Club me pata Savior High School nan mo chu me pani apali uyatan food security ni high school chu uyawi tane nursery
wasame irai sarikan kan kak patokati o kay tawan sa kran kang kupar poi pop Rongen Community Organization ang apalpan Water Security Project Grant the sawas watch kan sawasa o kaleti tangkan pir me apaliwasan kausan pukas. Ewangan unpaid ecotourism grant watch kan sawasa apaliwasan makalakay nanwasan kausan na kanan unpaid o Don't Pay Women Empowerment Association grant the sawas watch kan naong yapan apalpan water security project watch kan kato ang poy tampay mepan kak ulang tangkan pil kwen kak sawasa ang lapinan saukan project watch ang kiray liyakan naray chingal pot kan mela te socho popoto kan pespacho ren haramas me chingalin to kapalinan choro Penyan Global Green Grant Fund tas GTF watch kan Pachawanta Pranta Sawasang Micronesia o way kanin ng Pacific elepo nangan sampare desa. Paluwach Pachawan Sawasokiyar way Micronesia to nangin chala million koy puwedkap niyang apali koy tan wasan kausanakan. Mga itikan sawas na grant watch kakalanti sa Micronesian Conservation Trust o Origitan Prante sa waswatch nan sambungan na Surya Katriya sa Priya. Siluan sa palnachay Rongen Rahnwet yun katosang napito kan sinasilan kapinsalit teso mga kufte sa tuwa. Pwede mo kan kachuan na palito kan sinasilan muniyan kapinsalit teso mga kufte sa tuwa. May kachuan sa karako ay kapan may ray na ramasakan. Nagkakayang niyang coach kita kachuan na let to kan sinasilan sampar na let sampar isa kisu o samaramaslau sampar isa kwalo kachota. Enpil pacawan sansal may raliakan medisenyan kapnyang coach kita pacawan alet tokan sila siluat. Tokan sila silan kapin salet sa mga povite isa tuwawat kan pachota publikal pelbelyan monmunian pompe unit Spencer yan kolonya. Talian publikal kan pacawan resta kelakwalo ni maisang lerlak ni maunin subject sang niyat lenyanan. Paluwat pinpan pacawan resta kelakwalo walap ni maisang an ran paunap len kelak silo moran sawas an ran paunap. Koros ni menyang coach kita pacawan tokan sinan kapin salet so mga povite isak tuwawat tananana o teta taropo mga tokakan pacota. Tokan sila siluwas kan kacawan yang nito. Sang nakawait ang kanyang US Central for Disease Control uniyan sila kapinsalet sa mga COVID-19 saktual. So, tsaka para palparara at 20% isak tayo ponchew. Nan report makin kachota sang Palian Pompe State Vaccine Administration. Kasaleta. Melelekan na sidur ya ketriya sakriya uray laramasan Pompe kan magkachkiya tapacawaner kapain silasin. En kapinsalet sa mga COVID-19 saktual. Kanyang tok en Moderna the primary dose ray laramas. Riyanan packet silimbuwan niya kan siliman may patpatan ni Presidente Kiy sa kaso. Second dose na kanyang tok ray laramas nen riyap kat Tako naman may patpatan ni Presidente may sakwalo. O karos makachkiyar tapacawaner tokan silasin en Moderna. Iray laramas nen limakit. Tuwakuan niya ka naman may patpatan ni Presidente sa kaso. Uniyan silasin Pfizer. Primary dose na kanyang tokang ray sarikan iray sari. Bakit ang kuryaman may patpatan ni Presidente Pfizer tayo? O iray me kanagala kornyang tok ta sa kanto sa raiseri. Riyakot sila bugay tuwa ko naman. And bil pacawan sansan maranwat kichay sa palngan ko uniyan sila silu Moderna vaccine Johnson & Johnson o Pfizer.
Moderna vaccine ken pachota paknyaw nanirairan Rahnwet sok nganunan tunga Johnson ken pachota pakeucha o Pfizer ken pachoyang rai serikan me pachpachen demau lele sakso o ken pachota paknyaw nan irairan Rahnwet sok eunan tunga kain saklan sabon macay Rongen Rahnwet ran masanlangan tonpeng malangan kan pachpacho ni beach sarap ang jisu kulaktuwa munisilu tauli ni mensang ulal kan pachpacho ni beach tayo point 1 o'clock silu minitri sa kwalo murang sawas o malangan kan pachpacho ni beach sarap point 3 kulakaisak minitri tauli ni po Rahnwet ang kan pachpacho nantungan paliyapang o palmasak ni nato isak lumale nule isak loklokan paina kan pachpacho ni piti sulet tuwa kan tawakin yang ak marmarakan kachaw o tangkap niya kachaw masila kayan saw niya pang len niya lamang kan pachpacho nantungan paliyapang o palmasa ni nat isak lele isak lumaw loklokan paina kan pachpacho ni piti Wano lalisu kan tawakan yang ak marmarakan kachaw ran kaunab len ran saraw yang kan pachpacho palimasan ni nate isak lele isak lumaw loklokan paina kan pachpacho ni pich wano lelwalu kan tawakan yang ak marmarakan kachaw o kan kap miya kachaw masin wan lang ranay pachpacho ni tikere wan isak tayo wan lang ran Rahnwet pachpacho ni tikere isak lumaw Wan sasongan kachaw na moratinan nan irairan awar isak tayo pachpacho ni insis kontri isak tayo wan sasongan kachaw na moratinan sampungan mas pachpacho ni insis kontri isak tayo tonpe panar sam kachpen klok mono minutes li isak tayo ni sauchik o pan prong salang kachpen klok mono minutes li isak tuwa ni may sangan lakap Main ko yung matyakan na utapel sa pagmachay Rongen Rahnwet, kalanganan kupuran koros o kasalelya.